Nimwe mu nkuru rero zagarutsweho cyane mu cyumweru gishize imirwano ikomeye cyane abereye muri kamwe mu tubyiniro mu mujyi wa Kinshasa muri commune Gombe, aho rero abantu bibaza ati ese byagenze bite ngo uyu muhungu wa Perezida Felix Tshisekedi arasira abantu mu kabyiniro k'i Kinshasa. Mu mpera z'icyumweru gishize ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho yafatiwe mu kabyiniro kitwa Nouveau Club gaherereye muri commune Gombe mu mujyi wa Kinshasa, ubwo kari kamaze kuberamo imvururu zikomeye cyane zatumye bamwe baraswa. Abashyizeho aya mashusho n'abayakwirakwishe basobanuye ko yafashwe ubwo umuhungu wa Perezida Felix Tshisekedi witwa Anthony Tshisekedi yari amaze kurasa bamwe mu bakiriya ba kano kabyiniro nyuma yo gushwana bagakomereka rero bikomeye. Bamwe mu bashyigikiye umuryango wa Felix Tshisekedi bahakanye aya makuru, bagaragaza ko abashinja Anthony Tshisekedi ubugizi bwa nabi bashaka guharabika umukuru w'igihugu, nyamara ijwi ryumvikana muri aya mashusho rihamya ko Anthony Tshisekedi umuhungu wa Perezida Felix Tshisekedi arashe ku bantu. Ku ruhande rw'umuryango wa Perezida Felix Tshisekedi hari amakuru avuga ko uwahaye umuryango w'umukozi warasiwe muri aka kabyiniro 20,000 by'amadolari kugira ngo rero ntukomeze kugaragaza ikibazo cyawo kubera ko isura yabo ku ruhande rw'uyu mukuru w'igihugu rero ikomeje kugenda yangirika. Muri izi mvururu umusore witwa Gigi Rito yakomerekejwe amaguru, amaboko n'umutwe. Muri video kandi iminota 8 yafatiwe mu bitaro yasobanuye ko byatangiye ubwo yari muri aka kabyiniro hamwe n'umukunzi we wigeze gukundana na Anthony Tshisekedi. Rito yasobanuye ko Anthony Tshisekedi yabasanze ku meza bariho agerageza rero kumwambura umukunzi we, ariko uyu mukobwa agaragaza ko atabishaka. Gusa umuhungu wa Perezida Felix Tshisekedi wari waherekejwe n'abarinzi akomeza rero guhatiriza. Uyu musore yararakaye ngo agerageza rero kurwanira umukunzi we, niko rero gushwana na Anthony Tshisekedi umuhungu wa Perezida Felix Tshisekedi wari wasinze, ategeka abarinzi rero be ko bamukubita Rito, nuko bakubita Rito bakamunoza. Rito rero yasobanuye ko abarinzi ba Felix ba Anthony Tshisekedi bamukubise amakofe n'imigeri mu maso, hafi y'impyiko, mu gituza, mu nda, mu mugongo no ku maguru. Ntibyarangiriye aho kuko ngo bamushyize mu nguni barakomeza rero baramukubita kugeza bamugize intere. Muri uko gukubitwa rero mu kabyiniro barasakuje kuko ababirebaga ntibumvaga uburyo mugenzi wabo agiye kwitwa, nyamara yari yagiye gushaka ibyishimo. Nibwo rero Anthony Tshisekedi yarashe mu kirere agamije rero kubacekesha, bigera aho rero atangira kurasa mu bantu, umukozi waho rero akomereka bikomeye. Abashinzwe umutekano bagiye gutabara basanga Anthony Tshisekedi n'abarinzi be bamaze kugenda. Rito n'abandi bakomeretse bajyanwe mu bitaro bitabwaho n'abaganga. Hari amakuru avuga ko umukozi wo muri ako kabyiniro warashwe yaba yarapfuye. Rito rero yagaragaje ko umuhungu wa Perezida Felix Tshisekedi washakaga kumwica kandi ko agifite ubwoba ko ashobora kongera kugirirwa nabi. Yasabye rero leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumuha ubutabera, nuko bakomeje kugenda babigarukaho. Umutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uri gusatira santere ya Shabunda mu ntara Kivu y'Amajyepfo, mu gihe ikomeje guhangana n'ihuriro ry'ingabo za leta n'imitwe ya Bazalendo. Teritwari ya Shabunda ni igice cy'ingenzi kuri leta ya RDC kuko ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro menshi arimo zahabu. Ingabo za leta n'imitwe ya Bazalendo byarahirunze kubera inyungu bihakura. Kuva ku wa gatandatu w'icyumweru gishize M23 na Bazalendo biri mu mirwano ikomeye cyane yatangiriye mu bice byo muri teritwari ya Kabare ndetse na Barungu. Abarwanyi ba M23 bafashe agace ka Curwe, Kishadu, Rubimbe ya mbere na Rubimbe ya kabiri muri Kabare, bafungura inzira iberekeza muri teritwari ya Shabunda. Tariki ya 6 Ukwakira imirwano yageze mu ishyamba Kibandamangabo riherereye muri teritwari ya Shabunda no mu tundi duce turimo Rubimbe, Runtukuru ndetse na Murambura. Amakuru yo ku itariki ya 7 Ukwakira yemeza ko M23 yafashe utundi duce turimo Runtukuru kandi ko aka gace na Curwe bituma rero yoroherwa n'urugendo rugana muri santere ya Shabunda na Mwenga, cyane ko benshi bo mu ihuriro rya leta ya RDC bahunze. Ingabo za RDC na Bazalendo biri ku gitutu cyinshi cyane kuko bifite impungenge ko M23 ifata santere ya Shabunda vuba. Ku wa 7 Ukwakira iri huriro ryafashe amasasu mu kirere, ryarashe amasasu mu kirere, abaturage batekereza ko M23 yamaze rero kuhinjira muri aka gace.
Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yatangaje ko muri 2025 ingabo ze zafashe ibirometero bigera ku 5 by'ubutaka bwa Ukraine, agaragaza ko zikomeje gutsinda urugamba mu buryo bwose. Ibi Putin yabitangaje ku itariki ya 7 Ukwakira 2025 ku isabukuru y'imyaka 73 ubwo yari mu nama yahuzaga abakuru b'ingabo. Yavuze ko Ukraine ikomeje gutakaza ku rugamba mu by'ukuri mu buryo bukomeye. Yavuze ko gufata ibirometero 5 by'ubutaka bingana na 1% kuko kugeza uyu munsi Uburusiya bufite hafi 20% by'ubutaka bwa Ukraine. Putin yagize ati ubu ingabo z'Uburusiya zifite ubushobozi bwo kugena icyerekezo cy'urugamba kuko muri uyu mwaka twafashe ibirometero 5 by'ubutaka mu mijyi 212. Umugaba mukuru w'ingabo z'Uburusiya General Valery Gerasimov yavuze ko ingabo ziri kugenda zigarura uduce twinshi cyane twa Ukraine nubwo zikomeza gukumirwa. Gerasimov yavuze ko urugamba rukomeye cyane rwabereye mu duce turimo akitwa Pokrovsk ndetse n'akandi kitwa Dnipropetrovsk ubwo ingabo z'Urusiya zafataga imijyi ya Silversk ndetse n'undi mujyi witwa Kostianivka mu gace ka Donetsk. Perezida Putin yavuze ko intego y'Uburusiya idatandukanye niyo bwatangiranye muri Gashyantare 2022 ko bukomeje no kurwana kugira ngo rero burengere umutekano wabwo. Rero byatangajwe mukuru w'igihugu cy'Uburusiya Perezida Putin. Papa Leo wa 14 rero agiye kugira uruzinduko rwa mbere mu mahanga, akaba ari papa nyuma y'amezi 4. Papa Leo wa 14 ayobora Kiliziya Gatolika agiye gukora uruzinduko rwa mbere mu mahanga, ndetse azahera ku rugo Papa Francis yari yarateguye ariko ntiyabasha kurukora kubera ko yaje guhita yitaba Imana. Ni uruzinduko Papa Leo wa 14 azagirira mu bihugu birimo ibyo mu burasirazuba bwo hagati aribyo Turukiya na Liban mu Gushyingo uyu mwaka, nyuma y'uko Papa Francis rero yari yapanze kubisura mbere y'uko yitaba Imana ariko akaza kubisubika bitewe n'uburwayi. Papa Leo wa 14 azahera muri Turukiya tariki ya 27 itariki ya 30 Ugushyingo 2025, akomereze muri Liban kuva ku itariki ya 30 Ugushyingo kugeza ku itariki ya 2 Ukuboza, gusura ibi bihugu byombi bisanzwe byiganjemo abayoboke b'idini ya Islam, bigamije gushimangira ubumwe hagati y'ayo madini yombi. Muri urwo ruzinduko kandi biteganyijwe ko Papa Leo wa 14 azagira umwanya wo kuganira ku ngingo ijyanye n'amahoro mu burasirazuba bwo hagati n'ingorane abakristo bahuye nazo muri iki gihe hari kuba intambara muri Gaza. Papa waherukaga gusura Liban ni Papa Benedict wa 16 muri 2012. Liban ni kimwe mu bihugu by'Abarabu kiyobowe n'umukristo, ndetse ni nacyo gifite umubare munini cyane w'abakristo mu burasirazuba bwo hagati bwose kuko bugera kuri 1/3 cy'abayituye. Ni mu gihe muri Turukiya Papa Francisco azanasura agace ka Iznik kabereyemo inama ya Nikaya imyaka 1700 ishize. Ni inama yatangiwemo icyerekezo mu bijyanye n'imyemerere ya gikristo kuko hari ingingo zitumvikanwagaho icyo gihe zirimo uburyo bwo gufata Yezu no gushyiraho amategeko amwe namwe. Rero Papa Leo wa 14 ateganya kugira urwo ruzinduko muri bihugu twavuze hejuru byo ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Aziya. Reka mu yandi makuru babwire ku bijyanye na Perezida Emmanuel Macron w'igihugu cy'Ubufaransa, naho dusoreza inkuru. Amajwi asaba Emmanuel Macron kwegura akomeje kwiyongera. Edouard Philippe wahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubufaransa yasabye perezida w'iki gihugu Emmanuel Macron kwegura, avuga ko aricyo cyakemura ibibazo bya politiki biri mu Bufaransa. Ibi yabitangaje ku itariki ya 7 Ukwakira 2025 nyuma yo kwegura kwa Sébastien Lecornu wari wagizwe minisitiri w'intebe, akegura ataramara n'ukwezi muri izo nshingano. Philippe avuga ko Macron akwiye kwemera akava ku butegetsi mu buryo bwiza butazangiza isura y'Ubufaransa. Ati agomba gufata umwanzuro ujyanye n'inshingano afite wo gutuma guverinoma idahungabana akayivamo mu buryo bwiza. Uyu mugabo akomeza avuga ko ingengo y'imari nimara kwemezwa amatora yarateganyijwe muri 2027 yakwegezwa imbere hagatorwa perezida mushya. Edouard Philippe niwe minisitiri w'intebe watinze kuri izo nshingano muri manda ya mbere ya Macron kuko yabaye minisitiri w'intebe guhera muri 2017 kugeza muri 2020. Kuva Macron yatorerwa manda ya kabiri muri 2022 yagiye agira ibibazo bya politiki byatumye ahindagura ba minisitiri b'intebe abo mu ishyaka 3 gusa, amaze no gushyiraho ba minisitiri b'intebe 5 kuva yaba perezida. Amaze kugira kandi ba minisitiri b'intebe bagera kuri 7 nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Ndabashimiye, mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza.